Hello muntina namite hozo si limna kahin neon tu ni kho Sunday ni ahi tokilanin Happy Sunday wish kahin bolun chule tu ni kho tulbol ni sim nga sang ni le som ni langa din jong tu su chum ho anangai ki taw hedi Igam sungo Saibul Post muna meitik te lungdei banga chat lodging Center Force BSF le CRPF phai sunga kun igam sunga agam nei te dei sa lo le phalna lowa Saibul Post ahung to pha good now dei lo na le phat sa lo na ja kiphin na nei ta chanu ho chunga chan hoi lo le chonwal na ananei wa kun ta chanu mi khat akhomu theina langkhat anasu chot piu to thanin mi tampin kisu khana anneun hitol hon chun agam ke ya mopo lam kai hon ngai tu khom na aneu to thanin amun muna sunum ta le kithang at pium ta anu meiten kitho khom in pan anala jingon alang kharin ko tu in jong hichi phai sunga kun meili ho thunu ya chatlo Center Force BSF le CRPF ho chun do ahia kangpok pia Center Force ho le police hon amun alo diu thu phun an bolun tuchik nge na ngaisa an hi lojin National Highway to economic blockade le total shutdown kangpok pi kokite gam sunga khauten inichil ha piun nammi te kilung khat na chin Abul tila angong anawai put hon lam kai ho to gun le thu phun mi pi te deisa thil nge chu ahin su bulit diu ta jin tu ni khwa kun egam sungowa total shutdown le phat tiplo economic blockade chu la do heading a hitai tin ko tu a kun thu phun ke mo chon asei na hi Hiji thulu nahi government langa kun aki seipi dan lemur vesui hon phai sunga kun CRPF honglun ho toldo ahia egam sungo kangpopia 112 CRPF battalion hole KPI police hon a khial diwa kinup tu na an zowa hichi blockade le total shutdown la ong na thu phun hi ahin nei wa hi ko tun thu nei vai hom ho hinga athil nge osan pi a hi na chunga ki pa thu a seyun ahin tu le tua Saibul Posa na lai Central Armed Police Force unit ho nidan somri le git sunga amo ho jong toldo a hi lo le nasata le khouja cha ki phin na ki nei ki dinga hi tin gi na jong ana bolu na hi shutdown ki bol sungin ki sun pi ta chanu hon nasata in thilso deumlo asolo na teidingin National Highway to lamhlong mun poimo lai gamge phai super meina ke thinman bi KPI district headquarter le changobung ho duty khoten apon togun ho lolhingta achila pinau chunga ki pathu ta chanu ho chunga iphongun kotun aphun do sama banga iti hama CAPF BSF omdan lai hon aki seipa sunga egam sungo adala kilole nammi ten tu sunga ipan la bangowa hi nasata apan ila khom ki divin jong iki team kino nahi Saibul buna BSF le CRPF hon numei ho chunga honam manga nasata igam sunguwa numei te tampi anasu kha naw to ke bana achi sani khwa Tingnopol district more muna mi pin ki phin na le thim mo chan na anane u ban jamin jani kho jong chun ITLF women wing le Koki Women Organization for Human Rights ho pan khom nain War of Remembrance muna to mun ki phin na anne u nahi Chuchikin gona pang numei te chun Center Force hon asu piu numei ho chunga athanei naw kalwalowa achalo naw nasata indem na neun chucha ki gol nei ho got na pi ahi na diu anange un chule government in buffer zone avat suizo lu na chunga alung kim lo naw jong anaphong da on play ka chum le slogan saphong na jong ananeun hitol hon chun National Human Rights Chairman Justice V Subramanian hinga memorandum khat Sisipul DC True in Pelu na jong ananeun chuchi memo aga min pha thei che hi le National Human Rights Commission akun ven bit a hi na diu le hitobanga kokizu no meite chunga Human Rights pal ke achawal na nei Central Armed Police Force ho chunga got na pi a hi na tin thum na anneu na hi Ajay Kumar Bala in Manipur Governor hina ki hasil na anei zovin ama sa pena din Raj Bhavan muna overall security din mudat la na meeting chair ananei na hi chuchi meeting a chun governor in
tu gamsung dan le mul dan le state sunga security arrangement dan ade a border gam ke hwa ngai tu khom na ananewon governor in state DCP hinga gamsung mi pite bit na agyal khoma sat pending in thumom na ananein chule army le paramilitary forces officer ho hinga jong gamsunga dan le mulchung changa administration ti chu state akun thunei ho to fully cooperate a hi na diu fin jong nge na annei na hi tuchi meeting a chun Manipur government security advisor Kuldip Singh DGP Rajiv Singh Inspector General Assam Rifles Sau Major General Ravroot Singh le BSF le CRPF akun senior officer hon pan analao na hi Congress President Mallikarjun Kharge in ex post anapol na achun Manipur gamsung boina may ko sa jingding hi BJP wasted interest hi ati Kharge in PM Modi abol sa na achun he could not escape the constitutional culpability of not following Rajdharma anati na hi Rajdharma tichu Sanskrit tamahin hichu ahile leng ahilo le vai hom khat mo pu na ti na hi Ahuti le Khargen asihi Prime Minister Modi hin gamsung lam kai khat hi na constitution dung zuya amo pu na aduty zuilo a hin themo achandia kun kyongo thepon ti ding dan hin ti Khargen asei be na achun Manipur boina meiko sa me khat hi BJP hi aje chu Supreme Court en jong gamsunga chamna le bit na am na ding hi amasa pena state le center mo pu na hi ati Chuchi achisa December nisim gup ni khwa India Bloc parties in Manipur boina chungchanga tilthum nge na anakinin kumsang ni le somne li ke cheiman Manipur khatwe ga vilin political parties thalengzo si Delhi no office akawin chule Manipur hin nang masa ta in pangalan akitin hinla akhat chana bol poi hija chu boina akun ki thim chan the na hi poitin nasata in thim mo chan na anneu na hi NUG tichu National Unity Government acting president in kumsang nile somni langa sunga kiwai hopna vervet a hi lo le sim phat dia ki tim na nei kolgam thu su ho in seilo na penjiu hi thildang a hipun amo ho kiwai hop dan akilam kaiule agal bolwa kun ki hil na le ke til khona thei ei ho dia zui thei ding lungel puma hong ki phongji a hi ti chu nammite tip na ka hin nei masarahi National Unity Government acting president Duwala Silain kumsang ni le somni langa sunga akiwai hop na sunguwa lam kai tin mon le na to amachal be thei na dia ki khial na hi ki chil ha piding a hin hiji chun mi pila koi tabong het na bol thei na ni civil government a pan nom ho kiloi khom na amachal be thei na ding tin ko na jong anane na hi asei be na achun revolutionary phat sunga hin lam kai lang hla sam na ho jin mi pi su boi na jong anomin chule NUG sunga akiwai pu nau thum ho jong min pha na ahin nein People Defense Force People Administration le People Security Forces kiti NUG noya Buddhist thum hon mi pi le ahin to son howa kun ade asagang le tanin tharji gam sunga achi sa kumli sunga ki khial na lam kai ho sunga la asam na ho jin seisit no anaki changjingin hiji chun hiji din muna ki wai hop na le kilam kai na ho zo si phate cha achi la theina din koi hile mi pi pui hoi thei mi pi chunga mo pu na mul so a hi na thei din mi pi tip na an nei na hi aje chu mi pi to sot na le mi pi thanei na ke tung do a hin koiman adin mun athanei na umdan ding agel pui heji chun koi hele tu din mun sanga lolhin ei puilu thei diu ho chu iti phat he jong le ki khel pi din ki mansan a ki umjingi ati alangkharin junta thanei na su lu a hi na thei dia inni am group ho to ki thu khoma din khana din ding apoi modan asain heji chun junta regime zo si kumsang ni le som ni langa sunga su be a hi na thei din thal choi am group zo si ki thu khomotin pangkhom leo han izo diu a hi tin ana phong do in hetol han chun Karani National Defense Force chairman Khun Bede in tukum sunga junta te busa na zo si current state sunga su thing a hi ding thu sein mi pi hon a ke thu pi diu le til khona anei diu win jong tipna anani na hi
chukil le NUG acting president chu junta regime na lai personal ho hinga mi pi chunga khansi na tong junta lam kai pa hu na panala jing sangon mi pi to ding khom din hungpo don tin junta sipia na lai personal ho le officer ho ko na jong ana bol in hi aje chu hichimi phalo pa hu na dia hin khophal nga phat a hitai hi sang chun mi pi to din khoma khunung ding gel phat a hitai ati eji chun koi hile mi pi hin bel people defense soldier a ho dia a hin kho bit ke cha theina dia ven bit na ki pi jing ding a hi tin chong acting president pan ana phong doi na hi tuni khwa dia thu la khom chum ho nami pi te he thei dinga chomlam thei pena in pon do theu hi chan chu hi tan ti